Hey guys, I'm ping.cjestrada. Welcome back to my channel. So today we're here at the bus here at Southwest Terminal. It's pouring. I am with my friends and we're heading to MOALBOAL today, and I hope the weather will be okay there because we want to swim and I'm gonna take you to this journey. And I hope you guys enjoy this video. Don't forget to like and subscribe. Please be a responsible traveler. Leave no trace, take nothing but pictures, kill nothing but time, leave nothing but footprints, and hi guys, so karon na namin diri sa MOALBOAL Tourism Office. So from my last video sa MOALBOAL kay dapat mo moabot diri sa Tourism Office para magpakuan. Dapat mo mag-secure og pass diri sa Tourism Office. So wala problema if nanamoy booking confirmation sa inyong accommodation. Time check, it's 3:28 in the afternoon. So if ever day use lang mo diri sayo kaya ang cut off, so dapat mo sayo gid mo ganhi mag day use lang mo, pero if overnight mo wala ray kasi magdugay mo or magsayo sa nana mo booking confirmation. So usaray pwede mo sulod nga sa tourism office sa mong grupo nya igura nga ipakita ang booking confirmation nya inyong ilista ang kinsa ang mga pangalan nga inyong hangkoy karon. Pwede na mo dayon mo proceed sa resort niya dayon. Ma'am Sheila nga nagsuka. Nagsuka ka? Oo. Ew! Kumaka-ew. Ew. Unlike sa last time na matlaag din sa MOALBOAL, dili mi sa basta po stay karon ato mi sa bus diyon kay naadto lang Sardine Run anya kanang nangadto ang Panagsama Beach nga nangadto ang Sardine Run. Asa may experience nga to sa sulod, ma'am? Ano dugay kay kang ato na ibot? Daghan kita. Ilista nimo tanang pangalan. Siksir ni ko siksir. Siksir. Sama ka dako kagamay. Dili ka man. Ah, sexy daw siya. Lebih kuandari. Wala to ang accommodation. Wow. Wow. Nairep oh. Ay butang dilik. Ha? Dari ta? Dapat? Wow, nanti ato ang terrace oh. Laisyo. Ay mabor de. Wow. Film ni kabuk 1 2 3 4 upat kabuk. Ada pa dito usa. Ano meron diyan? May view din dito. Mga tayo aircon nga room. Si Sir J. Hello, Sir CJ. Ayo. Look, sexy ni Upilya, oy. Wow. Diba makapagsinda mo siya siya bumuli siya? Ready na mag-beat si Upilya. Ugma mo na magpadagat, God. Ready na magpadagat si Upilya. Kamu, wap pa. Yung Ma'am Cams, wap pa. Dapat lang. Muli siya dari po dahil. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Naman nag-beach front lagi. Pescador. Actually, kanang dira guys, if kanang dark na lam na siya diha, kantil na siya for sure. So ato dapita may dool ra kayo nangato ang Sardine Run. Dili wala may mga sardinas diri. Iro ra na ato raw. Ha? Ano ka?
Ay, ang sardinas pero. Unsa di ay? Unsa di ay? Ang sorta sa si. Unsa di ay? So dira ko na nga to sa ero. Kapulay. Tabangin nyo, kami kakatawa. Mamatay na rin sa kinatawa na rin. Da! Kayawa, oh. Kayawa ni Ma'am Sheila. Nakita niyo. Biro, biro. Ayaw ka. Napisa dali, daot ko na ko. Uy, sige ka, kwanto. Oh, ulala. Nice, may bus dito guys, oh. Sound to. Ano record man? Hi guys, so we're here at the good place here at MOALBOAL. So we have the place by ourselves. So order sa may good food ko na yung si Daisy kung magilamig ali. Kapakon ka Daisy. They have seafood, pasta, noodles, sisig plates, fish lumpia. Happy birthday! Ano na akong birthday? Wow! Alam mo yung mga scallops doon? So, how's the taste? Shrimp too? Ay, hot to. Nangyari. Wow! Yung shrimp curry. Surrender na may. Hindi naman da. Wow. Basta lagi ito. Holiday. Mo i-take out ang mga kuhan. Uban kang ipang order niya. Uban na cancel na mo. Tagal mo siya yung pina-order. Kami na mo pang 1 to 2. Para serving ko rong hindi. Tagal-tagal gito siya. Thank you! Thank you, thank you. Thank you. Alright, so we're here at the... This is supposedly the center. Daghang kini siya tiyanggian dali sa una. Dali sa Bastiot. Pero parang maragmingo na nakaayo. Nawala na mga tao. Grabe sa una, daghang kining tao dali guys. Due to the pandemic. Kaya wala na. In case you're wondering guys, na-ATM dali sa Bastiot. So pwede lagi mo maka-withdraw dali sa PNB na dali somewhere. Kaning resort. Kaning Eve's Kiosk Dive Resort. Dili na ATM PNB. It looks like suga guys, pero that's the moon. No. Yay, we're back. Let's chill. Kay busog kayo guys. Bawal mga lalaki dito. Hi! Welcome to my vlog takeover! Nice to Nakakaya pero kaibigan namin siya. Sure lang. Ano siya so guys? Sa bahay ni Kuya. Pero mo di diri ay. Ano ang kumeno? Umot. 안녕하세요. Oh. 40% mo. Bait ta eh. Sige. Daghan ang gin, gamay lang Sprite. Kasi yung suspon. Sumalis dili ko pakapasar. Good morning. Morning, no? Tama ko choice kung hindi mo bangon. The morning. Ohayo. Hello. So, nakaka-secure may og guide. Dire. So, 150. So, kunya na ako na may bayad. Ibili na mo ang mga kuan gamit. Then, ato
May dira raman no. Diha raman siya. Actually dool raman siya niya. Dapat kali ito Sardine Run mo guys. Ayo ginas buntag. Unas-unas sa ba niya. Dapat hayag init. Kay kung udto-udto na mo mutago mo na mga sardinas sa init good mo nang mo sa ubos. Na mo taas-taas karon oras sa alas 7 guys. Yo, what's up? Please be responsible traveler. Leave no trace, take nothing but pictures. Kill nothing but time. Leave nothing but footprints and share peace and love. I don't know guys if you can hear me but Kuya guide. Hey guys, we just finished our sardine run and snorkel. Yeah, how was it? Actually, nindot siya. Satisfying kayo. Sure. Talo ka, turtles! Ano lang, dito. Pila ka sardinas? Ambot. Pila ka sardinas. Pila ka sardinas? Murag daghan-daghan kayo nga karton imong ma. Muna to mo ang sardine run and diving. Fortunately, wala ka picture guys sa ubos kasi di ba ko free diver. Hey guys! Naman akong ligo. Naligo lang ko daan. Kay kapoy nagligo sa dagat. Then, kahayag ba bro ng 7. Okay, so sila kinapangan to sa dagat. Naligo sila pero ako di ko maligo balik kay kapoy. That's why naghimas ng waswas na go. Nagdala kong bag kay magpalupad ko og drone. Kay yesterday wala ko nakapalupad sa akong drone. Kay you know, the weather is bad and di sa ko kanaka kay ngit-ngit man. So yeah, I'm gonna do it today. So let's do B-roll. Let's go. Hey guys, so I'm ready for going home and they're still preparing. Si Sir Art, si Ma'am Opelia ay napa sa CR, libang. Sila kay nag-prepare pa sa lagi sa Picasso room. So in case you're wondering, tagpila ang room diri sa Tipolo, it's 3,700, good for 5 person diri sa ilahang ambot sa tawagan nila. Barkada room siguro ni. Just message them on Facebook. Wow, sponsored guys. Pero yeah, you can check them out on Facebook for inquiries and reservations. So take note, if mo sa MOALBOAL, dapat mo magpa-reserve, dapat na may booking confirmation para makalusot diri sa tourist spots. Secure lang your pass nga makuha sa tourism office. So when you get here in MOALBOAL, first step is ato mo sa tourism office, show your booking confirmation and get the pass. Pwede mo mukaon dahang restaurants diri sa sa Basdiot, unlike sa Basdako sa previous vlog na ko diri sa MOALBOAL, nagamay rag makananan.
and then enjoy. Alright, that's it for today, and I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe. Be a responsible traveler. Leave no trace. Take nothing but pictures. Kill nothing but time. And leave nothing but footprints. And see you in the next video. Share peace and love. 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 Share peace and love.